na festivalu kulture kakav ne postoji u Evropi na Beogradskom sajmu knjiga. Održana je promocija jednog nesvakidašnjeg dela, Marcipan, carstvo mog oca, Mikloša Samoša. Knjiga memoarskog karaktera, iako je autor insistirao na podnaslovu Roman sudbine, zaista kao najbolja beletristika opisuje prilike i život u Mađarskoj i Evropi tokom 20. veka. Ali kroz to vreme pratimo i uspon porodice Samoš na tron kraljeva proizvodnje prvoklasnih slatkiša. Mikloš Samoš pripoveda nam kroz niz dinamičnih i zanimljivih epizoda o teškom, ali uzbudljivom i nadasve nesvakidašnjem putu svog oca koga je nasledio. U knjizi postoji bezbroj zanimljivih nijansi koje otkrivaju čuda koja su i u bajkama neretko u vezi sa slatkišima. Prvi svetski rat, srpska zajednica u Sent Andreji, odrastanje u preskromnim uslovima i detinjstvo u kome vlada siromaštvo, opredeljenje za borbu i život. Drugi svetski rat, zatim komunistička tiranija i robija na koju je odveden njegov otac. Snažna uverenost u ostvarivost poduhvata koji na početku ne obećava uspeh. Sve su to teme ove sage koja je pred nama. Takođe, otkrivamo i detalje koji su vezani za srpsko poreklo ove porodice, o čemu je autor govorio sa puno duha i vedrine uz tečan prevod Aniko Šavije. Posle beogradske promocije na kojoj su govorili autor Mikloš Samoš, izdavač Milan Kićevac i profesor Boško Milosavljević, usledilo je posluženje, prvoklasni proizvodi od čokolade i marcipana i liker od ovog dragocenog slatkiša koji ispravlja prelepa Bela, ćerke Mikloša Samoša. Prisutni su bili iznenađeni, dirnuti, a gospodin Samoš je svima, pored slatkiša, poklanjao i knjigu sa posvetom. Uživajte u ovom romanu i u Marcipanu.